Ngikhontayo uNkulunkulu lona lo wanikela ngenkodzana yakhe ukuthi ifele bonke abantu. Haleluya. Amen. Ngikhontayo uNkulunkulu lona lo wadala izulu emhlaba. Haleluya. Angikhonti ke lo mnye uNkulunkulu. Angikhonti ke mhlambe netithi inkosi emsama isibusisa. Ngiyamthanda Jesu inkosi nemsindzisi empilweni. Ngifika kumathapha inkosi emsama isibusise. Ngatikhanza tinto tidekile inkosi emsama isibusise. Itinenge, titinhle, timnanzi letinye titsandzeka inkosi emsama isibusise. Kepha ngase sengiyanquma. Ngathi khona le mpotsa. Ikhona le ngadangala. Haleluya. Amen. Yona le yanikela ngenkodzana yayo lekuphela kwayo. Ngathi angitinqumele khonta yona. Uthula ke ngabe sebandleni. Ngisho ukuthi nje bazalwane ngidimisele phambili endleleni yakhe. Angifuni futhi ukukhwesha endleleni yakhe. Tike tiqhamuke timo inkosi emsama isibusisa. Libe lwandle lufuthe be matima inkosi emsama isibusisa. Kepha ke into laqhamuka lwandle nasebale magagasi sengibona seliyangehlula. Bese sengithinza lempotsa lena lengikhontayo uthula ke mabe sebandleni. Lena ngathkhethela yona yodwa. Oh haleluya. Cela ubambe makhelwane wakho umvusele egameni leNkosi. Ubambe nje isandla usenzawubona makhelwane. Mtshele ukuthi Jesu uyabuya masinyane kulandza ibandla lakho. Oh haleluya. Aseshayeleni Nkosi Ntanda. Incwadi sitayifunza Marko. Marko 10. Kungenxa yakho Jesu, kungenxa yakho, simile. Haleluya. Ngoba mfundzela bafuthe amabhayibheli nemphethe cellphone. Jesu uphilisa abathinyeli wemphungulo isihloko. Haleluya. Befika eJeriko. Jesu nase aphuma khona kanye nabafundi bakhe lesicuku lesikhulu sebantu. Bartimaeus imphumbuze umsa waTimaeus abehleti ngasemgwaqweni acela ukuphikwa. Wathi kube eve ukuthi uJesu waseNazaretha wamemeta kakhulu athi
Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Labanyenti bamkhahlameza bathi akathule. Kodwa kwabangathi shangathi bambangile. Washo kakhulu wathi ndodana kaDavide ngihawukele. Jesu wema wathi mbiteni. Ayibita lemphumutse bathi ungesabi sukuma uyakubita Jesu. Yalahla phasi ijazi layo yasukuma yabanga kuJesu. Jesu wayibuta wathi ufuna ngikuphindele ini? Lemphumutse yathi mfundisi wami. Mane ngibone nje. Jesu wathi kuyo hamba ukholwa kwakho ukuphilisile. Masinyane avuleka emehlo ayo abone. Yase ilandzela Jesu ekuhambeni kwakhe. Inkosi yasezulwini mayibusise. Uvunda kwelifa layo. Amen. Verse 46 bazalwane uchaza ngale mbumbuthe lebengaboni emehlweni. Amen. Mbumbuthe liseBhayibheli behleti ngasemgwaqweni icela kuphikwa. Haleluya. Amen. Ngiyanaka ke ukuthi lembumbuthe yokusho ukuthi behlakaniphile. Uthula ke manje sebandleni. Ngoba yabona lo ukuthi la ngasidakala khona kulapha ngasemgwaqweni. Oh haleluya. Amen. Yafika ngasemgwaqweni yafike icela kuphikwa. Uthula ke manje sebandleni. Amen. Angati kuthi wena uqelane kuNkulunkulu uthula ke manje sebandleni. Angikwathi ukuthi ucela ingakho ticela kuNkulunkulu. Oh haleluya. Kepha lamhla bengaba mqoka lokuthi njoba sesilala eNew Christian. Yebo. Sibazalwane base New Christian. Asibe straight ukuthi sicela ini kuNkulunkulu uthula ngakho sebandleni. Haleluya. Singaqeli noma ngabe yini. Haleluya. Amen. Kunenkinga ke la eqeleni uthula ngakho sebandleni. Ngoba lo mnye uqela aza ufika ngamahala inkosi yemsana masibisola qela utagcina sangaseva uNkulunkulu. Thula ngakho sebandleni. Na uqela lokuqelako kube straight ungabi kunze uthula ngakho sebandleni. Ngoba libali kubheka le ubhekele qonza straight. Haleluya. Lithe iBhayibheli nganyelanga ukhona bekacela kunjinga waqela kuhlupheka inkosi yemsamo masibusise. Hayibo. Na uqela kunjinga ngentela kwemhlamba engeke usakhona kukhonta uNkulunkulu. Waqela kuhlupheka mhlamba ngeke usakhona kuphila la emhlabeni kahle wentethe indoda yakho kahle utagcina songasakhona ikhonta uNkulunkulu sizathu uyahlupheka. Thula ke manje sebandleni. Amen. Lokumqoka cela bani kuKristu Jesu kuphela. Ungahambi uqela mhlambe noma bebani. Nguye Kristu Jesu lotakusita kuphela noma uqela. Haleluya. Amen. Uthe 48 labanyenti bamkhahlameza bathi akathule. Kodwa kwabashangathi bambangile. Washo kakhulu wathi ndodana kaDavide hawukele. Bhayibheli lithi lembumbuthe labanyenti bayikhahlameza inkosi yemsamo masibusise. Nathi bazalwane nasiphila la kulomhlaba sishumayela live laNkulunkulu lapho sishumayela khona inkosi yemsamo masibusise ngento kwemhlabeni ncayo uhamba ushumayele emakhaya. Kukhona abantu laba ngafike bathi mhlambe thula uyasenyanyisa inkosi yemsamo masibusise. Bathi yathi nalo Babelona onke lamalanga utala utoshumayela kuthula ngakho sebandleni. Kepha wena musakugcinwa ngelabantu qhuba nomsebenzi kaNkulunkulu wena ushumayele ivangeli. Haleluya. Noma bangathi labantu thula wena qhubeka ushumayele ivangeli laNkulunkulu. Oh haleluya. Lithi ke leBhayibheli lendoda yamemeda kakhulu yathi Jesu ndodana kaDavide hawukele. Oh haleluya. Nathi singamaKristiane bazalwane besingamcela Kristu lamuhla
sithi manje asihawukele. Lesingayicela indodana yaDavida kuzumane esihawukele uthula makwe sebandleni. Kulokhu ekawukela kuko ube straight ukuthi ucela ini. Haleluya. Ungaceli noma abe yini, ungahambi ucela noma abe yini kuNkulunkulu. Nangabe nje mhlambe unesono, sono sakho satuwa nguwe, thula makwe sebandleni. Nangabe nje umthakathi, cela kususwa leso sono sebuthakathi. Nangabe ubusy ngemanga, cela kususa sono salamanga. Haleluya. Lithi iBhayibheli Jesu wema wathi kule mpumputhe mbiteni. Bazalwane, Jesu uyasibika. Uthula makwe sebandleni. Jesu uyasifuna. Haleluya. Jesu uyasithanza. Kuthe ngishona munye lamhawelela ekufeni kwenguna phakade. Kodwa usibitelena ukuthi simkhonde. Usidalela ukuthi simkhonde ngaso sonke isikhathi. Kude la ngamfuni, kude la ngambidi. Jesu uyasibika bazalwane. Haleluya. Lithi ungesabi, sukuma. Uyakubita Jesu. Uthula makwe sebandleni. Masingasathiswa ke tipho takulomhlaba. Wentela umhlaba enqe Jesu nasabita. Jesu nasafuna wesathiswa mhlawumbe umngane wakho. Utabambelela umngane wakho. Uthula makwe sebandleni. Ngentela mhlawumbe usathiswa masandane wakho khona la esontweni. Utabambelela umngane wakho. Jesu uyafuna. Thula makwe sebandleni. Jesu ufuna kuba nawe. Jesu ufuna kudla nawe. Oh haleluya. Musabandelelwa abangani bakho. Musabandelelwa isituku lophila naso. Phuma esitukwini. Jesu uyabika. Thula ke makwe sebandleni. Usi 50 yalahla phansi ijazi layo. Yasukuma. Yabanga kuJesu. Sekunento bazalwane lethi sibambelelako lefanele lethi sithi lahle. Haleluya. Netinto leti bambelelako lefanele sithi lahle. Sihambe seJesu. Oh haleluya. This Bible yasukuma yabanga kuJesu lendoda. Ngentela umhlaba enqeyo. Usabanjelelwa ngibona. Labangani bakho. Haleluya. Lahla labangani bakho. Lahla lobuthakathi. Jesu uyafuna. Mukela Jesu wena. Haleluya. Lithi le Bible yasukuma yabanga kuJesu. Haleluya. Ungamukela Jesu, ungaya kuJesu. Noma abe unenkinga ekhaya lakho, uthula makwe sebandleni. Noma abe netinto betiqinzetela, thatha le joy lematima ulinikete Kristu. Haleluya. Thatha le joy lematima ulilahlele Kristu. Oh haleluya. Amen. Usukume Jesu utayisukumela inzaba yakho. Noma abe letinkinga ekhaya lakho betikhona. Dathaza letinkinga setiphelile la sewusukumele Kristu. Haleluya. Amen. Jesu ayibuda wathi ufuna ngikwendeleni. Haleluya. Yathi kumnanzi nje kudwa ngibaba wakho ungumntwana. Athi mntwana wami ufuna ngikwendele ini? Uthula makwe sebandleni. Haleluya. Kumnanzi nje kudwa ngibaba wakho uthi ufuna kwendele ini? Amen bazalwane. Ngoba baba wakho unako konke. Haleluya. Na uqela baba wakho utavela kunikele lokuqelayo. Uthula ke makwe sebandleni.
babakho nakakuthi athi ufuna kwendele ini lisike le Bible le mbumbuthe yathi mfundisi mane mfundisi wami mane ngibone amen bazalwane le mbumbuthe yavele yaqonda straight kule nkinga lebenayo imehlo kuthi ngaboni kuthula amanga sebandlela ayizange ibe ibhekelela le haleluya yavele yathi mane nje mfundisi wami ngibone nathi lamuhla bazalwane besingasho ukuthi Jesu ndodana kaDavida mane ungihawukele mane nje ngikhweshe sonweni mane nje sono ungasendi kuthula amanga sebandlela mane ngihambe ngendlela yakho letamfikise maphakathi haleluya mane nje ithemba umotse mane nje ngibone nathi lamhla besingasho nje ukuthi Jesu ndodana kaDavida manje nje ungihawukele usawukele lapho sihamba kabi khona lapho singendi kahle khona haleluya 52 Jesu wathi kuyo hamba ukukholwa kwakho ukuphilisile. Jesu wathi le mbumbuthe ayihambe ukukholwa kwayo kuphilisile. Masinyane avuleka emehlo ayo. Nathi nasingadumikisa Kristu bazalwane. Singabonakala siphila ngoba Jesu uyindlela neqiniso nephila. Nasifuna kuphila masiye kuKristu, nasifuna isiqiniso masiye kuKristu. Ngoba yena uyindlela leqiniso le mbumbuthe lithi iBhayibheli kwabonakala sayidumisa Kristu haleluya ngo emsebenzi la indele yona ukuthi ibone emehlweni ngokukholwa kwayo yaseyaphila Nkosi imbusise bazalwane amen.